Bok, ja sam Maja, a ovo je Baja. Danas vam donosimo savjete za prelazak vašeg šteneta ili mačića na krutu hranu. Mačići i štenci rađaju se kompletno bez zubi. Oko 3. tjedna starosti počinju im izbijati mliječni zubići i tada zapravo mogu početi samostalno učiti jesti. Do tada se hrane isključivo majčinim mlijekom. Kod mačića je najbolje krenuti s mokrom hranom u vrećici ili konzervi. Odlična hrana za tu dob je Happy Cat Kitten hrana za mačiće u vrećici. U mokru hranu se postepeno može umiješati i malo suhe hrane, poput Origin Catty Kitten, kako bi se mačići postepeno navikavali na žvakanje granula. Suha hrana se može navlažiti vodom da bude mekša i lakša za prožvakati. U dobi od otprilike 5 tjedana mačiće se može početi hraniti na izmjence mokri i suhi obrok i tako ih naviknuti na način hranjenja koji će imati tijekom ostatka života. Štence se može početi hraniti starter hranom čim im izbiju mliječni zubići. Ona se sastoji od sitnih granula koje se mogu razmočiti vodom ili kujinim mlijekom kako bi omekšale. Naša preporuka starter hrane je Happy Dog Baby Starter hrana. Takva hrana se postepeno može davati i u suhom obliku kako bi se štenci naučili žvakati tvrde granule. U dobi od otprilike 5 tjedana starosti mogu se početi hraniti granuliranom hranom za štence. Izvrsnom hranom za štence pokazala se Origin Puppy hrana. Balansirana prehrana važna je za pravilan rast i razvoj štenaca i mačića. U periodu rasta potrebno im je puno bjelančevina, masti i ostalih kvalitetnih hranjivih tvari. Zamjensko mlijeko za štence, odnosno mačiće, u periodu do 3 tjedna starosti te mokra hrana postavit će odlične temelje za razvoj organizma. Biološki prikladna hrana ili ona super premium kvalitete osigurat će da se rast i razvoj pravilno nastave i da vaš ljubimac izraste u zdravog, sretnog i razigranog psa ili mačku. Do sljedećeg puta pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!